Mi smo odabrali Novi Pazar kao jedan od regionalnih centara ovog dela Srbije u smislu da smatramo da treba decentralizovati servise i treba pomoći i doći do svakog onog korisnika na lokalnom nivou koji može da radi proces digitalizacije i Novi Pazar je od uvek nekako poznat kao dobro preduzetničko tlo i smatramo da itekako ima kapaciteta da ovo može na vrlo kvalitetan način da da rezultate u vrlo kratkom periodu. I danas ćemo predstaviti na ovom infodanu kakav je javni poziv namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima u oblasti digitalne transformacije korišćenja veštačke inteligencije. Bez obzira što nismo deo centra kao što je Beograd ili Novi Sad, definitivno mi hvatamo taj talas i definitivno postoje start-upovi koji prate ceo taj proces. Mislim, mi smo deo toga, mi smo podržani od Fonda za inovacije Srbije, što znači, eto, mi kao start-up iz Novog Pazara i koristimo AI komponente, znači razvoj AI, znači definitivno jesmo u koraku, znači sa ostatkom Srbije i naravno mislim da nismo daleko što se tiče cijelog sveta. Mi smo objavili javni poziv, sva preduzeća koja su zainteresovana mogu da pogledaju na sajtu s.4ai.rs prijavu koje, sam javni poziv, sam vodič i prijavu koju bi trebalo da popune. Na osnovu te prijave koje je nama osnovni input da možemo da definišemo šta je potrebno, mi donosimo odluku i koje će kompanije biti izabrane za sam proces digitalne transformacije.